Maar ek het nie geweet dat hierdie ding my kan beskadig nie. Vandag hierdie jaar ek is 52 jaar oud en jy sien hoe ek lyk. As ek nie vroeg gestop het nie, dan sou ek nie hierdie jaar 52 kon geword het nie. Hallo, ek hoor julle. Ja. Hoeveel jaar oud is jy nou? 6. Die jongman is 6 jaar oud. So, as hy reg lewe, dan kan hy 60 word tot en 120 sê die Bybel. 70 up to 120. I want to mix a little bit kwe kobab. Can I talk kwe kobab? Yeah. For those who are understanding kwe kobab. Kai kia tabakai kaisa. Kai kia vaipe kaisa. Kai kia vaine asa. Habet sining ais ngani uwa